asigaye ababaza ariko asigaye ababaza ariko Yes.
murebe mikoro imeze neza, yego, hanyuma mukuremo amakoti. Kuri Yesu
watuzaniye ubutabazi. Mesiya watuzaniye Mesiya watuzaniye Musika, ibu. Ayo, wapina, musi. Muramukiye pasa. Uri kugihugu. Ureba pastor beni mu kuguruka akitura Australia yavukiye mu gihugu.
iyo kigeze izigisoza ititaye ngo warababaye, ititaye ngo wararurize, ititaye ngo warapfukamye, ikabikorera igihe cyazo. Rero Imana yo mu ijuru, Imana naboneye muri Fosque, yego gupfukama izamura ibiganza indangiza nkomeza ikiganiro ko nabigambiriye. Mana ndagushimiye kuko iyo uvuga urasohoza. Nyuma amagambo atari menshi, ndashima Imana kuko runo rugendo rw'urusha rwacu nashinze 2023 kuvugwe kugeza ubu yaribaye igihe imyaka 2.8. Iyo myaka 2.8 twahuyemo n'amaobstacle atandukanye, ariko ikintu nshimira Imana, ndashima Imana kuko yarinze umutima wanje ikanamfasha. Intambara ni nyinshi ariko ntizibuza icyo Imana yavuze ku muntu kugira ngo kigegweho. Rero nshima Imana ko mpagaze muri Joyous ndi kubasezera. Kubasezera biragoye pe, kuva hano kuva muri urusengero biragoye kuko hari ibintu kindakubitamo ikimibare, nakubitamo icya overnight, kareba ukuntu abantu baza bataha kare, nkama numva agaseri mu mutwe. Abaririmbyi bake b'abawushipurika tugira mu bantu baza barara muri overnight bugacu. Umuntu wabikoraga nawe ni Frank. Jewe igituma njye mbikora discipline. Iyo ndi mu materaniro mba yarimo sinsohoka, sinza jano hari hanze ngo ngiye ku nzamuka nimba ari hariya muri rantuze kage uhita ngaruka, kaba afite urgence ikomeye. Rero bavandimwe, twakoranye umurimo w'Imana neza. Ndashima Imana ko Joyous yanyakiriye, Fosque ikanyakira, Mama Bishop na Bishop bakanyakira. Ndibuka bwa mbere tukicara muri ofisi ya hejuru, nababwiye amagambo, nababwira ngo simfite epfo simfite ruguru, ariko mfite Imana. Ayo magambo nabwiye Bishop kubera ko nta ministeri nari nzi hano, ndamubwira ati ndumuga isubizo. Mari igihe kinini ndi kwiga ku rusengero ngomba kujyamo, zirangora nyinshi kubera ko nabonaga burananga akavuyo, ariko Imana ingirira neza, mbona orientation ndaza ngera. Ibyo navuga byose mbere na mbere ndashimira Bishop. Bishop, Mama Bishop,
bibiri. Bishop ni umubyeyi ku bintu nka bine. Ikintu cya mbere, yakira umuntu akabana nawe, ukaba umunyamakosa akakwihanganira, byashoboka akakubwira, bitakunda akakureka ukivanamo wenyine. Ashimira Bishop ikintu, ariko ejo nzovuga, kareka nzamuvuge online. Bishop namukundiye ibintu bibiri bikomeye. Nta marangamutima yo mu mubiri agira. Ahangaha ngarumva ngo mwatunganye ngo aze ngabinjiremo. Ashobora kumva amakuru rimwe akanayatohoza cyangwa akabireka, akagenda agakurikirana isoko ry'ikintu iyo kiri, yamara kuhamenya akaguhamagara, nta gaciro azuguze. Reka murekera. Ashimira mama Bishop ibintu bibiri, agira ukuri kwinshi ntagutinya, ngo uri umusitari, ngo uri umuki, arakubwira. Babwire n'abantu bari kubyara cyangwa mwamuje gushaka, nimutagira indangagaciro zimeze gutya, muzasenya mukiri bato. Umugabo agizwe n'amahame, umugore agizwe n'indangagaciro zo gukunda umuryango no kuwukorera no kudapapaza. Kugende kabiri. Ndasoje mama Bishop, ndagushimiye. Ndibuka aje kumubwira ngo mfite ubukwe, arufashe nuko aho hari amarangamutima. Reka mbareke nuko mama Bishop, ndagushimiye. Ibindi nzabivuga ejo hano, nzabivuga nzuzuna namuye akantu. Nzabivuga ejo. Hanyuma Joyous twarabanye mu ntambara zikomeye. Uyo muri mugira intambara, uyu mugira intambara, ariko ndabashimira ko mwihanganye. Jewe mu miterere yanjye kuva ndi mutoya, twavuganaga ikintu, yaba mukuru wanjye yaba mama yakinyura ku ruhande tugahita dushwana. Twavuganye gutya, ugenda gutya, jewe ndi muri uno murongo, ugarukemo tugende cyangwa urekeje nkomeze. Nuko uriya mugabo uri gufata kamera hariya n'uwi Bukavu, twahuye nawe, twabanye nawe mu nzu imyaka 2, yitwa Jivure. Twarabanye, arabizi. Nimba tuvuganye ikintu ni yego, nimba aciye ku ruhande ni ibibazo. Nabo twabana bose naho nakore muri Sepake. Ariko cyo yasigiye kubabwira ibintu bibiri, bana bama, mugende mukunde ibintu bibiri. Igihe uri hano, umutima ntukagucira urubanza yo kudahari. Igihe udahari, umutima ntukagucira urubanza kudahari. Uzaza ukore mu gihe cyawe, usoze ugende. Ibukavu narakoze, ndasuza, Imana irandekura. Hano iki cyo cyari iki. Kuri pe ndashima Imana kuko igihe cyaje nahisigaje muri Kigali cyarangiye. Joyous, babwira ibintu bitatu. Ugende mukunde gusenga. Mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga. Mubikundira ibintu bibiri. Imana izihindura ubuzima, Imana ikaguha umurongo w'ubuzima, Imana ikaguha umurongo wo kuba muri sosiyete. Muri Joyous iyi ngiyi nta muntu nigeze mbana nawe nabi.
mwabishima mutabishima ngewe mukongomani nta muntu nigeze mbana nawe nabi. Umuntu mu mutima wiwe twabanye nabi ni umuntu tutumvise ibintu kimwe ku mpamvu ziwe runaka yashaka kuzana mu murimo, ariko ku mpamvu z'itorero na mwuka wera nta rubanza afite. Uri foswe ejo nzabivuga mpagaze hano, nta rubanza afite. Narebye umuntu n'abafitanye nawe ikibazo ndamubura, habayemo utuntu n'utundi ariko zose zaganishaga ku cyiza. Amen. Siko kuri nta rubanza naripimye gusa ikintu gusa cyambabaje kindi kirambabaza numva kigiye kumbwira ibintu ndashimira bande yego ndashimira bande Amen. Kuri bande ndababwira ikintu kimwe, aba bahungu ni inshuti zaje. Noneho ku kintu kijanye ababaza banyikiriza mu mwuka cyane, ikintu cyose kitagenda muri bo ntibishoboka ko kuruvisiyo kirarana, ntibikunda. Ariko Imana izabane namwe basha, muzakomere komeza umurimo mutinumva, Imana izihemba, Imana izihemba. Hanyuma rero ngiye gushimira ubuyobozi bwacu yose twakoranye. Ndashimira Pasiteri Beni. Pasiteri Beni naramutsimbuye za guhindura amatwara y'ibintu bikomeye cyane, bikomeye. Ku ngoma ya Beni ako kantu muzagakate. Ku ngoma ya Beni murakoze. Turashima Imana ko ikomeje kudutiza ubuzima. Ubuzima nibwo bwa mbere, niko Beni yavuze. Kuba turi bazima turashima Imana ya Isirayeli. Rero turashima Imana ko ari data idukunda kandi twitaho. Iyo niyo mugenga wa byose, iba ifite kalendari y'igihe. Yari izi ko uyu mugoroba umunsi utari uwa repetisiyo, n'abatajya baza kurepeta igihe dufite repetisiyo bazaza, turimo gusezera Papa Ezra. Rero ndashima Imana ko ni umukozi w'umuhanga kandi ibyo ivuga ijya ibisohoza twebwe tutaba tuzi. Mukongomani tumaranye igihe hano, si mushasha, ariko watubereye umugisha. Niyo mpamvu nyifuje kuza hano kugira ngo tubane mu mwanya wo kugusezera. Bibiliya Itangiriro igice cya 2 umurongo ngira ngo wa 24 niba nyibuka, haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Abo si bo bantu bakomeye mu buzima bw'umuntu. Uzosiga papa na mama ubane n'umugore wawe akaramata.
kuba wari uri hano imyaka nimba ari 2 cyangwa irenga utari kumwe n'uwo Bibiliya yavuze nibyo bibabaje kurenza ibindi byose twovuga. Rero duhagaze hano dushima Imana kuko Imana yaguciriye inzira ukaba ugiye gusanga umudamu n'umwana wawe. Imana niyo yabiteganyije, yari izi ko igihe cyo kuba muri Foursquare niki, kandi ndashima Imana ko wagikozemo neza pe. Igihe wabaguhari igihe utabaguhari nyine ntiwabaguhari, kandi nabwo warakomenekaga. Mu baririmbyi bari hano Mukongomani ari mu bantu twicaranye muri biro yanje. Hari abantu batazi biro yanje kandi bamaze igihe hano, ariko ari mu bantu twicaranye amasaha arenze 2, kandi ndahamya neza ko ibyo twaganiriye byangiriye umumaro nawe bimubwira umumaro. Rero kuba uyu munsi turimo kugusezera ni ishema rya Foursquare, ni n'ishema ryawe, kuko hari abaza tukabana kandi tukabona baragiye, ariko umutima buriya wo gusezera ni mwiza. Buriya iyo abantu bakwakiriye bakishima tujya tugira n'imbaraga zo gusezera, kuko gusezera ni byiza kandi bibaho mu buzima. Nimba nyine Bibiliya yaravuze ngo uzasiga papa na mama, ni ukuvuga ko gusiga Joyous no gusiga Foursquare no gusiga izindi nshuti zose, ibyo ni ibintu bisanzwe kuko Bibiliya ntiyabivuze. Abo yavuze bakomeye ni ababyeyi. Rero igifite agaciro n'igifite umumaro no kuhabana n'umudamu n'umwana wawe n'abandi benshi ugiye kugira. Rero imitima yacu iranezerewe cyane kuba Imana yaguciriye inzira. Ndashima Imana kubw'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uko Imana itahemukiye kwizera kwawe. Ndibuka tuva muri Australia, nyana bimwibukije, yahagaze hano turi online aravuga ngo ningeza mu kwezi kwa 8 ntarabona visa yo kuja muri Amerika sinzosubira muri ambassade gusaba visa. Mujye online wa mugane wa Scovia noneho amezi yaragiye kuba ngahera ukwa 8 kuri hafi, dusigaje ivyumweru kugira ngo twinjire mu kwa 8. Ico yavuze buri abantu bajya bagenda bakagarura ivyo wavuze bakabihuza naho uri none. Iyo kwa 8 kuja kugusanga hano nukuri ndabizi ko nyene social media ni social media, ariko hashimwe Kristo ujye utuma ivyo twizeye, kandi kwizera kujya kugenda kukagera mu bubiko bw'Imana kukatuzanira ivyo twebwe tutari tuzi ko bigomba kutugeraho. Kwizera wagize ukabasha guhamya, ukabihamya, ukabivuga, isi gukurikiye n'itorero rya Foursquare. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro kuko yabisohoje ukwezi kwa 8 kutaragera. Icya kabiri, ndashima Imana yo mu ijuru itajya yongera gutererana kwizera kw'abayemera. Ndibuka muri uyu mwaka nanone umushumba witwa Joseph yari ari mu itorero ryitwa riri muri Ayiwa, ari mu giterane. Avuga ko yakurikiye indirimbo yawe ukunda kuririmba mu bukwe y'igikongomani, iramufasha. Hanyuma abwira iteraniro mu giterane cy'abantu benshi, arababwira ngo mureke dusengere mu Kongomani, uyu mwaka tuzamubone muri Amerika. Yabivuze muri, niba nibuka neza, inko mu kwa 5, hagati y'ukwa 3 n'ukwa 5 cyangwa ariko ni muri aya mezi yavuga. Arabivuga barasenga kuba Imana. Buri hari igihe abantu bagiye bavuga ngo buri yashobora kuba yahanuye cyangwa yabivuze mu mwuka ariko ko bidasohoye. Hashimwe Kristo nanone ujye utuma ujye udusohoreza kwizera kwa, ariko umuntu avuga mu kwizera abantu bakabijyana mu buhanuzi. Ibyo watuye mu kwizera niyo waba utari mu bibonera inzira, Imana yo niyo kwizerwa izibisohoza. Mpagaze hano nshima Imana ko yashohoje ibyo bintu. Mpagaze hano nshima Imana ko ibyo wivugiye uhamya ngo niba Bishop avuye mu rugendo agahitira ku gatuti ijambo rya mbere agasaba buri muntu wese kuvuga icifuzo kimuri ku mutima, ugahaguruka tukagisengera kandi ukizera ko Imana igikora. Imana isubije 2 imbere y'uko umwaka urangira. Icawe bica umugabo wa Nyakazungu yashimye ku wundi wa 3 nyuma y'imyaka 7 umugabo abona ivyangombwa. Nyuma y'imyaka wari umaze Imana iguhaye visa usanze umuryango. Mana uruwo kwizerwa, twarakubonye muri iri torero, dukomeje kukubona kandi tuzakubona.
turakwifuriza umugisha w'Imana, ya Mana wabonye mu buzima bwawe ndabizi urayizi, mujya muvugana, uzayikomeze muri kiriya gihugu, muri imbaraga zacu. Kuba mugiye muri kiriya gihugu twungutse andi maboko. Niba twari dufitiye aba Foursquare 100, ubu baye 101. Ni izindi mbaraga, ni amaboko, mu by'ukuri ni ukwaguka. Kuba Imana ibyemeye mbere y'uko uyu mwaka urangira, imitima yacu irishimye, twifatanyije nawe kwishimira icyo Imana yakoze mu muryango wawe. Umugisha w'Imana uzagendane nawe, tuzagukumbura ibyo ni ihame, mu materaniro, kunezeza abera, mu ndirimbo zitandukanye, ibyo tuzagukumbura. Ariko hariya si kure, tuzajya tubonana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzajya duhurira online, yabivuze Scoville. Niba mugiye hariya, hano ntimukahibagirwe, kuko twishimira kubona mugenda, ariko nanone twishimira kubona mugaruka. Mujya mugaruka mu biterane by'urubyiruko, muri Ignite n'ibindi tuzajya tukuriya. Wari umukire hano, haribwiye kuba umuherwe. Uzajya ufata timu, muzane n'abandi bose, muze mugiterane, nta yindi mpamvu ikuzanye, mugiterane gusa, kandi ibyo turabyizeye kuko bizaba. Imana izagendane nawe, watubereye umugisha pe, mu itorero, mu muryango, mu buzima bwa buri umwe n'umwe hano muri Joyous. Bamuhaye mikoro, afite ikintu kimwe yo kuvugaho. Mu by'ukuri ndagushimira, bagiye babivuga cyane na perezida yabivuze. Buriya ujya wemera umuntu ugira amahame mu buzima. Nubaho utagira amahame ukajya ujyanwa uyu yavuga ugatembereye, yavuga ugatembereye, bizakugora mu buzima. Ariko nugira amahame jya uyahagararaho. Mukongomani, iyo ari umweru n'umweru, iyo ari umukara n'umukara, nta gutinya ngo uri umuyobozi cyangwa akubwira nyine uko iwe abyumva, uko abyemera niko abikora. Rero Imana yo mu ijuru yaguhaye uwo mutima, izawugukomereze. Ugiye mu gihugu gishasha, ugiye mu rusengero rushasha, ugiye guhura n'abantu bashasha. Za mbaraga cyangwa wa mutima wazanye hano n'ubundi naho utahamenyereye, ndahamya neza ko nahariye Imana izagukonekta n'ababyeyi beza, kandi turabizi barahari cyane, n'abaririmbyi, n'abakristo, ndetse n'igihugu. Umugisha w'Imana uzagendane nawe, turagukunda. Murakoze. Ababishumba barakoze. Mbere ko duha Papa Ezra umwanya, murabizi